Bia Kamal Kanwar Online TV kajan gwasame mi jira mi jidit mi paiben kajan channel Nwar Online TV gore jejen bi subscribe ko bi rwani dialan konde banu kaya ka tung na ki tung ne tinas ki tung nwari bi ka chwa jigi Kamal gore jin bi mi share notification bell bi je twan mi she kelut mi she twan ko rwani kona balat kare bi kan chwa shupka ji ka pet gwa dana pai ka berech let kajan gwasame bana ko raja dan en bukon lat kajan gwasame ray which ka Sudan ray Khartoum shane di shop ke koru de jan badak shaga ja tesnien ray kur ka Sudan chetungwan long chaga yar chajalat UN shador Ramadan la EU ke European Union ambassador ray wika Khartoum cha dore wa cha jamak ka cha jibok re wika Khartoum la gwas dan nye natin airport kan presidential palace ka headquarter dan te deni Sudan tin kan gwastin tar ka korsin re ka Khartoum ka chanka diok kia ka chang ndiodian en la nyen ndiodian kam Sudan president kan deputy de kia kuar rawde re wika Khartoum lulme ni tungwan lianka ke rewe kelu lo marka ke bok ke bokero ke ren yale ken ti dialati ken to rewe ka Sudan kalat ken diala ba no kwini ken dangro no take a gwesti dit ti ken ka kept rewe kan to ken a conan talk rewe ka Sudan ka jen chang and Jordan ban right ko ken le ne